Nisuweng pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko naram chaksoa, ang Alicia A. Sangma na asimang na dahil kuburang ko para katinga. Katsabi chongrang. Me.Chik saksan at Garo Hills ni Delhio kaisiya. Rong sagrio submersible dolong ko praka. Wag bisa ko ni Grim sukali do na nga. Kaso para ni NGO rang, rama ni bidong DC na chitiseya. Chunguk pa kuburang. Bilsi kulto kung pa Me.Chik kamera moment adokri karkutan at Garo Hills, sunguni dalbek pa sungjima Delhio kaisiya ha. Kulpo ka manso ni gata de siyang pa kamera moment adita bilsi ni Delhio donge kamrango kaya ngacem ani uyata ha. Yobosani bidong targen Delhi sungjima ni police rang Meghalaya adok police na bakan kubukon ataha. Yobosani bidong nor Garo Hills ni Ajan Deputy Commissioner RP Marakpa, obosani bidong chinga Delhi police baksa bakrami nang kamrango machutat na jotong kaya nga ani uyata ha. Siyang pa kamera moment antani segaparo bisa tangoni adita saloni dengtangi juptong yang ngacem ani bakubukon manso ha. Skutung Minister ni Chief Advisor MLA Shri Thomas A. Sangma Baksa MLA Shri Marcus Marak getal submersible dolong ko prakang ha. Yothokmanyo Shri Albert G. Moment Project Director Mchak Swani Khatarang ko aganang ha. Wa MLA Marcus Kubaya dolong ko tharian yoni takchaka nirang namathilang ha. Yo project IBDLP SRWP aro MGNERGS ni ngo thariang ha. Yothokmanyo bakurang pa Shri Albert Moment PD Shrimati Tochi R Sangma BDO Samanda Block Chairman Shri Jerubal CH Marak Municipal Board Chairman Shri Benedict K Sangma our Vice Chairman District Selection Committee Shri Dominic Savio N Sangma nga. Wag bisa mang skusia ko ni Grims ni Nala o Galido na nga. Nucleus J Karnami yani gamen mau kasyang ni Dilgaparang ko Nirok Sandiani ko Ram Sandiani ko dakna uyatanga. Nucleus ni social media o sigat gamen gita mandirang ni simsakija sigamen wakrang ko nami gope galgija ramasam galido na nga ni na ayon maninukchok. Aro siyang mang wak bisa mangsa ni nachlo tek chapa. Ya wakrang Meghalaya backward scheme ni ngo game ge chagaparang na swal gapaw nga ni wa parakatanga. J mandian ya wak bisa rangko ramasam galido na nga wa sorkar ni mandirang na swal na ungapa ko Rusiat kapasa ani Nicholas Antani post kagapaw siya. Kubro ko manin ni gita de local MLA aro sungni dilgaparang na Animal Husbandry Department ni gita kema bianga Jengaris halgapa ni simsa gijani asel nga aro social media o yani gaben bangas ngani ko takanga jekai sorkar rawak bisa sagamen ko sa swaling ama. Absen sumayo wa mangdos takwa mande ko na dabianga. Dima para oni dekhi unare gaparama namin namja aro chitompa gajaduri dolong bonjole nostong aha. NGO rang ni aganani gita de dolong ko bilsi hajag ni khugrup ko ni ya bilsi una thariachim ya ko rukat ka contractor mamang thari dapani ko aro namda patani ko wajol ni mandirang na onja aro manggapen de ya contractor hajag ni khugruksa ni September jao culvert dam gatham biapo tharina aarang ko chowe abachinga tahachim ukhubo wa machut kija galchepe dona songni mandirang na nam menik nikani ko manenga yo sorok songni mandirang na school egba bisarang na gari gora dongpa na raja chirik parang na nangchong mutkaponga arbul ganang pamandirang yani gemen nirok sandia ni khodakcha yo soroko tharina PMGSY ni gita hajagni chisko sanction kha andi ba contractor rang simsakcha aru mamung kondakcha uni gemen GSU rang ruga development committee FKJGP ka so par circle aru ka so para ni GSU rang deputy commissioner na niroka chinak da chiti siata ha yan dal na khubronga ni swing pasakanti kon methela